Ot qaqda kelgan? Европа. Европа. Maşallah. Европа. Yaş qanday ekan buni? Жазға 4 жаш болды. Жазға 4 yaş be. Maşallah mınaga. Evropadan kelib turibdi. Boyu qancha chiqadi aka? 77 mi? Abi. Maşallah. Boyu 177 ekan tuğanlar. Ot ekan arkadaşlar. Европа. Европа. Ulov bor ekan buni? Жақсы aka. Ha, managa. O'zi. Keldik. O'ta. Ketken tuğanlar. Tuğanlar ot qanday ekan ko'ringizlarchi. Kommentariyaga yozingizlar. Ot sındangizlar.